طبعا انتمي لحزب المصريين الاحرار. كويس. وهل المصريين الاحرار بينازع محمد انور السادات في رئاسه لجنه حقوق الانسان؟ ومال المشكله اللي حصلت دي ومال الكلام ده لسه. تمام يا جماعه لو حد نزل من المصريين الاحرار على الرئاسه يبقى يعني كلام تاني خالص. الرئاسه لسه رئاسه ايه وبتاع ايه؟ ده انا وكيل اللجنه مش عايز ابقى وكيل. مش عايز تكون وكيل ليه؟ بصراحه احنا ما اشتغلناش ال7 شهور اللي فاتوا يا سيد ليه؟ ده انتوا حقوق الانسان. الله اشتغل. يعني ايه ما اشتغلتوش؟ ما عملتوش اجتماع زياره ميدانيه واحده؟ طيب ما انا عايزه كده وهو بيتكلم كده يقول ليه؟ كل اهتماماتنا يا نقابل السفير الفلاني يا نروح مش عارف السفير العلاني. هو ده شغل بس كده. يعني انت كوكيل لجنه ما تعرفش احنا حاجات كتير ما اتحققتش ليه؟ يعني التعطيل من انا شخصيا من رئيس اللجنه يعني، ولا ايه؟ التعطيل جاي منين يعني؟ انا بسألك بقى. ما هو حضرتك يعني يا اما مع سفير هنا يا اما بتحضروا للقاء بره. يعني هو احنا دي شغلنا. يعني قصدي مفيش اجتماعات للجنه، ما احناش عاملين مذكرات بزيارات ولا احنا عاملين لقاءات. ما فين هي الزيارات دي؟ فين هي الزيارات؟ احنا عملنا ايه؟ ما هي زيارات مش انا اللي بقرر الزيارات. الزيارات دي في هيئه مكتب رئيس مجلس هو اللي بيقرر، لكن انت ما تعرفش ان احنا طلبنا وطالبنا يعني. ما تعرفش الكلام ده. اعرف وما بكذبش. اعرف ان احنا طالبنا، بس احنا عايزين يبقى في ستريس على الطلبات بتاعتنا عشان يعني ستريس اكتر من اللي انا بتعرض اليه من تحت راس ان اللجنه معطله ومش عارفه تشتغل. ما بتسمعش يعني انت في الاجتماعات اللجنه ولا من تحت لما بتنزل؟ ما هو كل ده اللي انا متحمله عشان اللجنه تشتغل، مش كده ولا انت ده ما تعرفوش؟ لما انا قلت لك عايز اللجنه، لما انا لما كنت قاعد معايا وقلت لك الكلام ده قلت لك خف زيارات بره عشان نعرف نشتغل. يا فندم زيارات بره دي بتتعمل